هزاران سلاوین گرم و هون جارك دیگلک بخیر هاتنا دمی لهاف گهاندنا کردان کرد کنکشن. ابوي هيفيه كو ام كردان بجهين نائي كو سرحاتي و بويرن لجهان دقامن بيك جهورين داخل شمو جفيري جي استدويا دنج امريكا لواشنطن دي سي ديت جلوة برنامج ايرودا روشا اولکاریا سوری آلوز دبا و خاچا سور هول ددا بریندارن مدنی لحمسه رزگار بکه. امریکی چاوا سروکی خو هل بجرن و ناس نامه خویا سیاسی چاوا دیار دیکن. ل کنفرانس کی لندنی یه ساسکاریا نفتا عراقی چهاتا گوتن. موزیکا راب یا امریکی نما دناف رشن امریکی و اسپانیان دا ودر بمینه و موزیک جنکی کرد دی بیجما کاجبرچی خورد حجوی رنگی موزیکی دیکن. لی جاری ام بزانن کال سوریا چه دبه. چند تیوت و لوتیجی لباجار سوری فرهتر دبن و لشکری سوری پتر تانک و فروکان بکار دینا لدیجی رندکین مدنیان. دگل زیدبون وانت لوتیجیان به دهان هزار سوری جسنوران درباز دبن. لامریکا جی دنگین کاریگر هنا جبو کارکی لدیجی رژیم اسد. دوی امریکا بدن فروکین امریکیویان هفپایمانین ما لبر دست بن وکو بشک جبزاوا ناونتوی بو بروانیا دورین پاراستی لسوریه و نهرین هیزن اسد وان برتنگ بکن. لهنک شارزاین بیانی هجداری ددن جماعتی کرنا لشکری جبر چکی کیمیایی و بیولوژی سوریا. اره چه به چکن کیمیایی بیولوژی سوریه بین؟ اره هگر اسد نچار بو دیوان چکم بکار بینه؟ اگر اوج دسالات هات خوار او چک تکرن دست حزب الله یان القاعده امی چاوان وانتشتا کنترل بکن. هر لوی دمی خاچا سورا نفتنتوی دی بیجتن تندوتیجیان هولنوان جناف برن بو رزگار کرنا بریندارین مدنی اوین دباجار حمسه دا آسی ماین. کار به دست نتوینی کرتی دی بیجن پتر جملیون و نیوکا جخلکی سوریا نها پی تی وی به آلیکارین مروانی هیا لدمی او هجداری ددن جناف چونا روشا سوریا. لهمان دم وزارت درو امریکی دی بیشتن جدابونا فروکوانه کی هیزن هوایی سوری هاندانه که گلک راست و درسته. دیسان سلاو رزن گرم بینرین کرد کنکشن لهافگاهاندنا کردان نه بس لامریکا بلکو لهر جهه کی دی جهان مروف ناسنا ماخویا سیاسی دیار دکه لسر بنماین گریدای بهاین وان باوری پیهی او ناسنامه سیاسی شیوه دنگدان وان دست نشان دکه. دوی راپورتی دا امی حول بدین بزانن که امریکی لدمی سروکی خو هلد بجیرن چاوا ناسنامه خواه سیاسی نشان ددن. اگر گلک دنگ در بیجن ام دنگی ددین لسر بنمای هلوستی کاندیدان هم بر جماره که پرسو بابتان هنکین دی میلدار نژاد و رگزی کاندیدانه دی بیجنوی ناسنامه سیاسی. دما خلق دنگ ددن وان دوین دنگ ددن خلقین وکوان ایجا کسین جنجاد خواه او این همان باوریا اولی یان همان باوریا سیاسی. شهرزاد بیژن بری هلبجاتنا پیشین یا ولایت تا ساوث کارولاینا ل 2008 کاندیدا سروکاتی خانم هیلاری کلینتون هناك پشتوانی دناف افریقایان امریکی ده بو. افجا مال خویوی سروکی بری بیل کلینتون هفبر دیگل ململانه باراک اوباما یه سیناتور لوی دمی. جیسی جاکسون دو جاران لساوث کارولاینا بسرکت سال 1984 و 88 شهرزاد بیژن وینا بالا دنگ درین رش راکشا چونکو او وکا دجبریه که ده حادیتن وان روکر اوباما اف سال پیشبینیا همان پشتوانیا بهز لوی تکرن لدمی نژاد و ره رشال فاکترک عادتیه بو ناسنامه سیاسی اف ناسنامه هشتا برفره ترجی اول فاکترکی ناسنامه جدمی امریکا هاتی دامزراندن لسه سالیا 20 کاتولیکن رومی اگر سرکتنا کاندید دموکرات آل اسمیث بون لساله 1928 لساله 1960 سرکتنا جان اف کندی دموکرات افسال باوریا کریستیانین مورمن برف مترانی کماری دیچن افادیسان ایدئولوژیا. از باور دکم دما بحث سر پارتیا کوماری مزنترین ناسنامه سیاسی پارێزیاریه کی پارێزیارتره کی پارێزیار پاقجه. ناسنامه سیاسی دی بردام بتن هر چندی سردری دیگل خلکی بیتکرن لسر بنمای رنگ پیستیوان
یان فاکتەرین خۆڕستی. There's no such thing as being in a post-racial era unless قۆناغا پشتی ڕێگەزان نایە حتا ئەم خۆش فەرق و جوداهیان ڕزگار نەکەن. ئەو فەرق و جوداهیا ئەم دجوا کە ئەمریکا دەبینن زێدەباری جوداهیان دنن. ethnicity and gender. ناسنامەیە سیاسی نە دیاردەک ئەمریکی بتەنەیە ئەو کاریگەریە دیکات سەر بڕیارین سیاسی لە سرانسەری جیهانی لە هەنێک وڵاتن وەکا یوگسلافیا بەرێ ڕواندا و سوودانی گەهشت قۆناغا خوێنڕشتنی. و نه ساڵان پشتی داگیرکردنا عێراقی ژالیە ئەمریکاوا کار بەدەستین عێراقی دەبێژن وڵاتی وان دگەها ڕێزائێکی یا ژێدەرین هێز و تهنێلی جیهانی. لێ کۆنفرانسێکی لە لاندەنی کار بەدەستین عێراقی هەوڵدان نافدارین سازکاریان نەفتێ لە جیهانی قایل بکن هەتا کارداریاخوا لە عێراقی بەهێزتر بکن. لێ کۆنفرانسی ترسا ئەولەکاریە و ڕەوشە وڵاتین هەفسنوورین عێراقیژی بەرچاوگرت. حکومەتە عێراقی دەبێژتن ڤەدیترین نو دیار دکن کو وڵاتی وان لەسەر مەزنترین احتیاطی نەفتی جیهانیە دگەهتە 350 بلیۆن بەرمیلان. ژمارە نەهاتیە پشتڕاستکردن لێ هەر کەس دەزانتن عێراقی نەفتەکە زێدەیە ژێرعەرد هەیە. کۆنفرانسی پترۆلا عێراقی ئەف ساڵ لە لەندەنی کار بەدەستن حکومەتە عێراقی و سازکاریین جیهانیژی گەهاندن هەب. حتا داویا ساڵا 2017 عێراق دێ بکارە بە 12 ملیۆن بەرمیلên neftê her roj berhem bîne û qederekê mezînê gazê hebe çunku ji derxistina neftê gaz durust dibe. تونی هایوارد برێڤەبەرê berê yê British Petroleum neha General Energy mezintirîn derhênera neftê li Kurdistanê birêve dibetin. Li seranserê Iraqê pêdivî bi jêrxana aborî heye heta bibe jêdera serekiya neft û gazê ji cîhanê re û ji encam jiyana xelkê Iraqê baştir bike. Mezna kampaniyên cîhanê rêkeftin morkirina bo kolan û pêşêxistina bîrên neftê û rakêşana boriyan. Lê şareza dibêjin aloziyên siyasî li Iraqê kardariya biyanî li derveyê Iraqê ragirtiye. Divê qanûna neft û gazê bê pesendkirin heta rê hebe kampaniyên navneteweyî bên heta eger tirs jî hebe. Şareza behsê hinek tirsên dî jî dikin. Herêma Kurdistana Iraqê demekî destpêka ev sal hinartina neftê ragirt ji ber cudahiyên li ser pirsên diravî digel hikûmeta navendiya Iraqê. Zêdebarî vê jî Iraq di herêmeka germ û nerreheta cîhanê de ye û snûrekê dirêj digel Sûriya û Îranê heye. Niha hemû siyaset herêmî ne yan jî cîhanî ne. Her tişt li Sûriye, Misir, Yemen û lîste dirêj dibe lê karîgerî li ser Iraqê hebe. Tevî van metirsiyan jî Iraqê li meha çar pitir ji 2 milyon û 500,000 bermîlên neftê her rojekê firotin pitir ji her demekî dî ji salên 1980 were. Bînerên Kurd Connection muzîka hip hop û rap li Amerîka li ser destê Efrîkayên Emerîkî yan Emerîkiyên reş û xelkê welatên Amerîka Latîn peyda bûye. Lê êdî nema li ser wana tapokirîbe. Xelkê welat û keltûrên dî jî xwe havêştin qada vê muzîkan û. Muzîka hip hop û rap li Amerîka pitir di nav Efrîkayên Emerîkî û xelkê welatên Amerîka Latîn de berbalav û navdar. Lê xortekî Îranî xwest ji vêna derbas bibe. Ev armanca min e. Ez bawer dikim divê her kultûrek nûnerên xwe divê şêwaza hunerî de hebe. Azad Nefîsî xortekê 24 salî Emerîkiye bi asel Îranî û bawernameya zanistên siyasî wergirtiye. Lê hez diketin bi vî rengê muzîka nû derbirînê ji hestên xwe biketin. Dîtna bersiva xelkê yeke ji egera ye min tim xwestiye bikevim ser şanoyê û hestên xwe nîşan bidim. Erê ev çi muzîka? Kengî peyda bûye û çima li cem xortan niha xweş diviye. Me ev pisyar ji muzîkjenekî Kurd kirin. Hezim dekir pêman bilê ew rape li çi we hatuwe? Rap bi birway min detoyên bilên 200 salî ştî we heye. Yanî bi rîtmek û bi stylekewe wekû qsekirdin qisey xwan wekû yanî guhanî bêj bi e'tiraz ştekanî xwe bilet.
ئەوە شتێکی تازە نیە ئێمە تا لە کوردیشدا ئەگەرتم شا بکەین بۆ نمونە من دەتوانم بڵم ڕاپێکی ئەوەندەی کە من ئاگادارم ئەلبەتە نزیکی 35 ساڵ هەیە ڕاپ ئەوەڵین گویانی ڕاپی کوردی کە من جۆم لێ بووم بەدەنگی مامۆستا شوان پەروەەر بوو وەکو کینام بەڵام شێوەی ئێستا ئەمریکی کام پێ ناودەن بە تایبەتیش ڕەشی ئەمریکی و ئەسپانی ئەخە پراپەگەندەی ئەو مەسلەیان هەبوو ئەوان توانیوانە تەبلیغی زیاتر بۆ بکەن مارکەتی بۆ بکەن دوای ئەوەش کە ڕاپی ئێستای لە ئەمریکا هاتوۆتە واردی سێکشواڵەتی بووە کەسێک واردی سێکشواڵەتی دەبێت دیارە ڕاحەتر گەنجەکان دەکشێنێ بۆ لای خۆی بۆی کە پراپەگەندایەکی تایبەتی خۆی هەیە بۆ ئەو تەمەنانە لەبەر ئەوە زیاتر ئەوە زانین ڕاپ شتێکی ئەمریکیە یانش زیاتر لە قسەکانیانە ڕەخنەگرن توندن ئەو قسانەی کە ناتوانانی لە موزیکایەکی کلاسیکیە باز بکەی بڵێ دەتوانانی لە ڕاپە دەربرنیتیان بەڵێ درستە بەڕاستی ینی مۆسیقای ڕاپ مۆسیقایەکی وەکو ئەترازە وەکو ئەوەی کە بتەوێ بە قسەکردن و لەگەڵ ڕیتم بتوانی فکری خۆت بۆ جۆرێکی ئەتراز بکەی بۆ مەسلەیەکی ئەو شتە نابێ ئاوا بێ کورداژی ڕاپ هەیە خۆرتی کورج دەرکەتە ڕاپ دروستکردنەوە و ڕاپێ دەبێژن بەلێ کوردنەوە کورداژی ڕاپ نها گەلێکی گەلێک هەواڵی مەهێنە لە ئەوروپایە لە کوردستانی باکوورێ باشوورێ لە ڕۆژهەڵاتیجی کو ناستەکەم هەموو سەر ڕاپ دەشغڵن شۆڵ دەکەن هەواڵێکی مەی مەسلەی کوردی باکوورێ هەواڵی سەرحەدە تا هەوڵ نەدایەت من لەسەر ڕاپ نەوەڵا ینی ئەو لاگژری من یا من تونە سەر ڕاپێ ئەمما بەخۆ حەز دەکەم ژ ڕاپێ بینەرین کورد کۆنەکشن لە هەڵگەهاندنا کوردان هون دەکارن لەمە تەماشا بکەن لەسەر ماڵپەڕی دەنگی ئەمریکا www.voanews.com/kurdish یان /کوردی و دەکارن ببن هەواڵێن مە یەن فەیسبووکێ www.facebook.com/kurdconnection ئەڤە ئیمێلە مەیە kurdconnection@voanews.com هەتا دەمێکی دیێ لە هەڵگەهاندنا کوردان هەر شاد و بەختەوەر بن.